Siyabingelela-ke hlobo zami zidana zonke lukuzona ngalesi sikhathi-ke namhlanje ngibona kumnandi kanje-ke sibonga-ke abaphathi be-CMC bathi hayi istudio kasitshintshe singene kwestudio B lapho esenza ku-A sashifta saku-B lapho estudio-ke okwenzelwa khona ezinye izinhlelo-ke CMC ngabangani bethu abasenzela imithado abasenzela-ke ama-corporate events. Nxa ufuna kumbe lawo le-church yakho kumbe izimfa kumbe le-party 21st loba kuyini abafana abantu bathela amakhamera nje bahlezi phambi kwami laba bathi siyabuya loba ngaphi siyabhoda siyaze sifika khonale emntorashanga siyafika ebhingi efolos siyafika sizoyenza-ke sikwenzela into enhle kangaka nawe yazikhethela ofuna ukwenza thintana labo khana-ke ipheji labo khonaphana ku-Facebook nxa sulahlekile ungakhohlwa ukuthi-ke xhumana nami njengalabanye esihlale bekwenza kunika inamba ngapha CMC live session ku-Facebook, like the page, follow their page. Ubuye futhi ulandelele lethu lapha ku-YouTube ezathisa sibanda-ke. Subscribe, follow the page. Kuze-ke xa sesingena uphangise sikuthinte. Umqalisi ziba namhlanje uSizalo Obuhle Ngwenya. Kunjani Sizalo? uSizalo uthi-ke mina msakazi ngikhuleleke emagwegweni koBulawayo. Ngile minyaka-ke 27. Ngathi nje ngiqeda-ke i-A level yami lapho engangifunda khona Mzilikazi High School. Ngase ngicabanga ukuthi-ke ngithole-ke amakhosi e-town. Umngane wami wangitshela ukuthi-ke ufunda kulezi nsuku kuwesta isikhathi. Nanku-ke balama-degree bahleli. Wanika-ke iqhinga lokuthi iqhinga, ngabonza ukuthi iqhinga lokuthi-ke senze imali njani. Wathi kulenye-ke i-agency eseHarare efuna-ke abantu abanjengami lawe ngoba-ke ubuhle singabantu abahle. Wasesitshela-ke leyo company sabhala sahamba kuma-interviews ngiqambela umama amanga ukuthi-ke ngibizwe eHarare kulantu abantu ba-offer i-scholarship. Ngahlangana leyo sisi wasitshela ukuthi-ke umsebenzi wethu ukubana-ke sichazele ukuthi ama-client sibajabulise ukuze bazizwe labo ukuthi bajabulile. Ngabuza ukuthi pho kuyini, wasengitshela wangichazela ukuthi konke ngabe kucelwa i-client kumele ukuvume. Umngane wami wasengitshela ukuthi omunye unkazana benza up to 4,000 a month. Wangitshela ke mama ngikhona wathi ukuyini nxa senza kuhle abanye banika ama-tip kodwa sikwazi ukuthi every client ungahamba layo kuyaphe $500 njalo kufanele i-passport lizatravela liye emazweni. Hayi ngaqina semvumela tshela umama ukuthi nginikwe scholarship mina ngihlala-ke eHarare ngiqamba amanga. Hayi ngathathwa-ke ngabanye obaba la wangisa la endaweni okuthiwa kuse-Dubai. First time uyafika khona wahamba lami kwabe-United Arab Emirates. Ngabuya azothola ngomunye-ke owayesiya-ke eSouth Africa. Iproblem labadala babengafuni nje lokusebenzisa into yokuvikela. Yebo imali ngayenza-ke kodwa kuya-ke isikhathi ngagcina sengumuntu-ke osebambe umkhuhlane. Ngithe siya kuma-checks ngatholakala ukuthi I'm HIV positive. Angikwazi phakathi kwababa bongu-7 angalala ukuthi nguphi-ke owanikayo. Kunje nje ngiyikelela umsebenzi ngatshela umama ukuthi i-scholarship saphela angiqedanga course. Sengilapha eGoli ngizama ukuphila tshisa ungixolele. Umuntu omuhle kodwa-ke ngisemaphilisi nami njalo I'm happy, I'm living positively in life. Hayi sakubona nxa uhlalele mama ucabanga ukuthi ungazimoshi. Sometimes kuye ngayi-peer pressure abantu bafaka-ke engxakini enkulu bakuthele edotini bakwenzele izimanga. Uthi wena yimpilo yakho-ke yaba buhlungu kakhulu. Ngicela ngitshayele ingoma engangijabulisa-ke msakazi. Ngiyakwazi uhlelo lumnandi ingoma lazo. Ukhele ingoma ethandwa umama engidedikhethela yona. Umama kodwa-ke angifuni abekwazi. I hope-ke tshisa asoziqamba ibizo lami lele libhalwe lapha. Kodwa ngitshayele-ke ingoma ngakuthola-ke ingoma oyifunayo evela-ke kubani uthanda Splash. Umama uthanda Splash, uthanda ama-Chicos, uthanda-ke ezakudala platform 1 uthi ingoma ethanda umamakho labo Madamara oFred Gwala. Mangongitholela-ke enye yangikhona uyabusizile.
dawuduna. Bakithi liyakhuthazwa bosisi ukuthi lingaboyengana. Kunabaningi liyakwazi ukuthi badube kakhulu khona le esagcina sibathatha sibaphendukisa ekhaya. Liyakwazi indaba lane eDubai. Liyakhumbula ukuthi wawuhambe njani, abaningi bakhona abaphendukanga. Andiyakwazi. So libe careful ngempilo. Nasi ingoma yakho vela ke uFred Gwala sichala ke umamakho uthi umama kumele ahlale engazi ukuthi kwenzakalani kuwe. Naso ingoma emnandi evela kuFred Gwala.
ititshale ke siza lokuhle ngwenya ke waswayengwa i-peer pressure la umntwana wahamba ke wagcina ke sehambe nike mi ngendawo yemali namhlanje ke umntwana wasebona ngaphansi sethemba ukuthi konke kuzaba right siswami Patrick Moyo sengiphethe ke eyakho komanje Patrick Moyo wena ke ubhalwa ngaPatrick bana sibona uthi ngikhumbula ke ekhaya mina mphuma endaweni okuthiwa sisilalabukhwa yathi lalabukhwa lapha engangihlala khona ngithe sengiqedile ugrade 7 kwelanga osisi wayesebenza ekhaya opheka ke imfushwa emnandi kakhulu ngamangalo ukuthi ufake inhlanzi yini ngoba ngidle kuyiphisi kwenhlanzi into yakhona enganithese nganenhlanzi ngadla wahlala amalanga qase ukugula umzimba waqalisa ukunganula amathuthuva ngaxexebuka ngasesibhedlela kwathiwa ngidle poison base bechecka kwathiwa ke bekulombangwa phakathi ukuthi ngangidle umbangwa lwana ngahlubuka abantu bonke bebembalekela bengangikhangela ngaba ngani yingwe emzimbeni wonke ngihlalile ngadoza iminyaka leminyaka ngigula la kathesa amachisa khona ke chisa lo ntombazana manje ngisakwazi ukuthi wayengifakele ngabomu kumbe ke kwaba mistake ngibuhlungu ngoba impilo yami ayifanani ngange umuntu omuhle wazalele njalo ngilijaha elimhlophe okwamanje kathesi ke nginamachisa yonke indawo omama abaningi bangibalekela bacanda maybe ngiyagula yikho ngela confidence lo mntwana lomunye usisi kodwa ke akula muntu osefuna ukuthi ngithathe ngingazi ukuthi yoma balami la ngani ingwe okuyini abafazi bengafuni ukuthi ngibathathe abafazi ngabakhangela ngikhulumisana nabo even ku Facebook lapha ngase sihlangana hayi vele bahle badle phansi ngiyadubeka yimi ke uPatrick Moyo ngisiqedile inyanga lamapostoli ngigeza uthi inhlanhla ibe khona kuyala ke chisa abantu lamuntu ongifunayo That's the way to tell again ngoma ethe uyayithanda wena ukhokhele baba enthemba bana ke iza kujabulisa lengoma uthi uyathandaza Father, I'm truly thankful for the love, the knowledge, the wisdom, and the courage. Hallowed be the name, glory to the King for keeping my soul so safe. God has a plan for every human or animal living on the earth. One of life's great gifts God gave was a gift to create life. Ongile baba folo kuthando lakho nokungidala ngesifaniso sakho. Inhliziyo yami yonke impilo yami isezandleni zomdali wami. Inhliziyo yami yonke impilo yami isezandleni zomdali wami. Let's take a return. Sunday kwenele dikokele bawo dikokele meli wami salom shaba bawo bawo diabonga ngoba Sunday And everything negative that I ever done in the past, didn't think that I would last. I was caught up in my dark past, never had an understanding of what love means. Only got warmth from my mama Jackie, daddy, and my family. Scars hurt, never look back. Put my candle out, then my candle up, and then you were, and then Mr. Dark till the day come. I'ma run my palms together, head down every day like no way will I ever get caught up in the tricks, standing parts. Mostly I'm gonna on big silly parts. I need your guidance in this wildness. Dikokele mbeli wami Salom shaba bawo diabonga ngoba Sunday kwenele
Father, forgive me for my sins, all of the wrongs, the evil little things. Pain I've caused to every living being. Show me the light so I can really glow. Give me the knowledge so I can really grow. Guide me to positivity. Help me live a legacy. Every breath I take must be holy and most healthy. Praise to G.O.D. guiding everybody to the land. Those who trust in He will forever see the promised land. To everybody out there that I've ever heard, everybody that I've made happy, I was only a kid growing under the guidance of my Savior. And I'm saying to each and every one of y'all, I truly am sorry. If you need help, let's just reunite and hold hands, and let's just head straight forward to our promised land. Nobody promises us better than that. To everybody out there that is feeling down and everything. Naso ingoma emnandi ingoma elikhokhelwe baba sitshale Patrick Moyo yena uthi ke kumakhwahlahwala umzimba wakhe nxa ukuthi usisa ehleza nkhaya waphela umango ngemiseka wafaka lemfushweni imfushwa le eqhaywayo ideko phezulu lokuyafela phakathi kombango lapha sibutha abantu bethu kumele likhangele kwaba kuyingozi enkulu lokuyana kuyingozi ukuthi le poison umbango phela le poison unjengenyoka sesibala ke manje phela ku Jennifer Dube usala usithuma yini Jennifer sekuhlelwa ngisakhumbula silapha ke headquarters of-studios ze-CNC kabangeza chisa sibanda sihamba la kwesilo Jennifer Dube hey Jenny wenjani uJennifer uthi kwaba ngenye ke usuku ekuseni mhla ka 13 February 2021 ngisiya ke eHarare ngisuka ke koBulawayo bengisebenzela ke kwindawo ngale shop yami eHardensline ngasuka ukuthi ngiyakhwela ku Valentine eHarare siyabona komuntu ongithandayo ubusuku bangikhona siyavuka gada salala sikhuluma efonini sitshela nendaba zothando ezinhle sidla I can't wait to see me for a day hamba ngagada ke ama left laphana ke koBulawayo eMagumtree ngilibhekise eHarare isikhathi lezi kongama 9 ekuseni yahamba ke imoto ngemsakazi these sechegood laphana ke ivili nemoto yadubuka imoto yangikhona yafohla iganga yathana lesihlahla wafa abantu abangu3 mina ngalimala kakubi ngathwala ngacina semvukela ngisesibhedlela ePararenyatha wayengidinga ngiboni kwaze kwathi ngesikhathi sengitshelwa ngodokotela bantshela ukuthi ngilimele inyawo zonke sokumele ziye kuyo ngakhala ke ngisaza futhi ukutshela manje ngezwe ubuhlungu ngacina ngomfonela leyo jaha lami ukuthi ngisesibhedlela ngize-extend wafika ka1 wahle wahamba angiphindanga ngambona ngahlala ke over 3 months esibhedlela ngase ngiyambhalela ifoni yakhe ke yayisi off ihlobo zami zasuka koBulawayo zizongikhangela ngaphinda ngatransfer koBulawayo ngacela ngibisa lapha eSouth Africa okwamanje ke ngumuntu osehamba nge-wheelchair shisa inyawo zami zaqhumela khona phana ngo-2020 ngizwa ubuhlungu lathi ezinyavuthela kodwa ke uthi no angimbone up to today angikwazi ukuthi ungaphi umuntu ongangibone ka1 sakhomisana ngenzanga lutho laye kodwa ukhanya ukuthi ukulima bami kwahle kwamenza ukuthi vele uhle kuphele kimi laye yebo kambe akona ndawo nxa ngamphiwanga kodwa nje ikhethese ukuthi umuntu lo olimele esizobona mina manje wazenzela umuntu wenkosi but anyway die enjoy your life is unpredictable yimi ke engibhala uJennifer Dube ngise-South Africa lapho engelatshwa khona kuyafutha inyawo zibuhlungu ya nayo ke indaba shem uthi ngicela ngitshale izingoma ezilandelayo manje ngutshalo Zombo tasangcina kumchapho rwami Atham Fokate Zombo do you want my Zombo baby Zombo Bolanda yona
wadi usa zombo zombo usinganga zombo zombo wadi usa zombo. Do you like my zombo? Yes. Zombo. Do you need my zombo? Yes. Zombo. Zombo darling. Zombo. Zombo pintai. Zombo. Zombo darling. Zombo. Zombo Chelsea. Zombo. Zombo wadi usa. Zombo. Zombo Teresa. Zombo. Zombo wadi usa. Zombo. Zombo Teresa. Zombo. Awuzombo atha mafokati siyitshele ke uJennifer Dube. Yes, siyabonga ke Jennifer Dube. Kunjena nje ke siya kuJennifer Dube siya ke ku Maphansi. Maphansi Phiri, Maphansi Bere namvera Maphansi. Yeah, Phiri uthi mina ngumaphansi Phiri. Ibizo lami yilo lamaqotho lesithuphile Maphansi Phiri. Kunjena nje mfowethu mina ngikhulele endaweni okuthiwa kuseMachobana koBulawayo kumbe yakwazi eMachobana ngezotshona ohlala eMpophoma. Impoma eKasilami. Mina Maphansi ubaba besebenza ke eRailways. Sakhula laphana ngaze ngaqalisa ukuthi ngisebenze koBulawayo, ngasebenza eFidelity, ngasuka ngasebenza ke eBank. Mfowethu ngithanda ukutshela ngobuhlungu engibe labo. Ngisukela umfazi wami engimthanda ukufa, engimthanda kakhulu namaphi. Sabuya sezohlala ngapha eSouth Africa eCape Town. Sathola umsebenzi wabili ke. Belitezi konke kuhle namaphi, sathenga umuzi ekhaya, sathenga lendlu. Indlu besiyithengile ke endaweni okuthiwa kusePhumla South. Kuthe na umnyaka ka20 COVID sidlule kudala ngo23. Ngeze sithi yena ucela ibreak, ufuna ispace. I thought it was a joke. Ngambuza ukuthi ke namaphi uthi ucela ispace sana. Namaphi wantshela ukuthi yena ufuna nje ukuthi abe yedwa, umzimba wakhe kawuzwa kuhle, just want to be alone. Ngamangala ngathi manje ufuna wenzeni? What if you can get out of our home here or mina ngiphume? Ngathi asize ngiphume endlini lapho esirenta khona. Hamba unedinga ukuthi ngicane ngebhiyadlala. Wahamba sile umuntu wathola ke impahla zakhe. Ngabuya ke ekhaya nxa sengithi ngiyahamba ngiyecela ikhekhe, avele afika athi kaqali kezwa lutho kafuni. Walo ukuthi ngilale laye okwesikhathi kwadonsa inyanga zazaba isithupha. Ngacela ngidinga u-aunt wakhe ngabe ngazomtshela lapha ekhaya. Ngithe siya discover msazi nga discover ukuthi ke indlu yephumula sefaka amaloja, indlu esebizweni lakhe angisekho khona. Isithembu sasithengwe yimi. Ngathi nyathi konke lokho esilakho ekhaya sihamba labo sobhuke siyabhalisa. Into engayenza imistake ukuhamba ukuyakha kibo, wathintsha yonke indawo. Ngapha ama-bank accounts asisonke utshintshile, wavala wakhipha imali. Ngambuza ukuthi namaphi ke ngenzeni nabantu abami. Wangitshela ukuthi asamfuni. Next thing ngizwa kuthiwa kulomdlovu osesiyalobola elobolo namaphi. Ngibuhlungu emsakazi sebehlala bonke okamanje banomntwana oyedwa. Ukanti ngawemphumela egcekeni ukuthi kasamfuni sekhombile. Abafazi laba bazingozi chisa yimi ke lapho Maphansi Phiri. Ngiyasebenza ngiqalisa kutsha ngisemkhukhwini kwamanje ngizama uorganize impilo yami ngoba imali yamarent aphezulu ngilayo. Ngise-South Africa baba, nazi inamba zami. Xa ungangithinta ungangizwela kungcono ungangisiza. Yimi Maphansi Phiri. Hey, yiwo kwenziwa ke ngabanye omama lapha indaba hayi indaba ebuhlungu kakhulu. Mana ke ngutshale ke umZexman uBhoro mathi ke asiguqe siguqa ngamadolo lapha ke ehamba lo Brown Dash izikhathi zangikhona
ngoma ezatshisa kakhulu ke if you remember this song Sha igudla Siyavula le TS record ifikile dona umsakatheke lona ibharese yakase lokushini yabona ayaye now I come with this gqoqa ngamadolo shipman is reproduction yenziwa DJ Cliwe yabona phethe impijama brown ama celebrate angaka sibhasikele emsouth lobe lesiza ngawo lobe lazosikhenya la urikachani mfana Dona ungawa respect Clio qala sembe yasithi mseke whatever Bring the beat of the music back, man. Bring the beat back. Want everyone to sing this song. Come on. Good God. Everybody say, good God. Say, man. Good God. Good God. Mama Jojo. Good God. Come on, man. Good God. Everybody say, good God. Good God. Mama Jojo. Good God.
Bosa, good God, ngamadolo. I want everyone to sing this song. Come on. Good God. Everybody say, good God. Sing it, man. Good God. Good God. Good God. Come on, man. Good God. Everybody say, good God. Good God. Awu guqa esiguqa ngamadolo besitshana amabhanzi phiri abamenzele ke izimanga bamthathela ke igender ka Eva lingadlali ngayo iyakwenza lokho ihlakaniphe kakhulu wena lokuhlezi uthi hey konke kuright kodwa mina I believe in nxa into ongasasebenzi umphumela igcikile umnyoka njezwana selabani onabani asimela kuphelile ungadlala umntana abantu awunanto ebuhlungu ukuthi ama emotions udlala umuntu engene ngenhliziyo udlala yonke into ndiyazibona izidumbulo ezenzakala abantu babulala ungakwenzi umtshela ukuthi zwana bongane sibanda akusavumi ifeeling ayisekho bye yabona ubongana ngigode ngawugama but ubongana ngatreat ezokuthi ubugiqwa ngiphathele ngale so kusebanzima babulala labantu ngokubulale lawo so siyakucela bosisi lihlakaniphana lenze into ezizo bobhodi khulumani likhulula abantwana abantu basihambele maphansi nyawuzwena ke mfowethu sorry kakhulu sempethe uziyanda sibanda kunjani matawo matawo uziyanda sibanda uthi ke thina ke lapha esidaba khona sisuka endanotha usesishabane phambi kweFilabus umuntu ke okhuleke kulesi sigaba ngihamba komahlaba ithwale ngabuya ngayasebenzela eGwanda ngaza koBulawayo wafika isikhathi sengisebenzela iministry ngicela ungayiqambi iministry le ngisebenzela iministry kodwa ngindawo ze-finance ngisakazi ke sayenza ama-invoice amanga sitshontsha imali eningi kwaze kwathi audit ka-2016 yazosibamba ukuthi sitshontshile ngahle ngathitshwa omunye umpholisela ngimazi ukuthi hey ama-CD compiling idocket lakho wena litshontshile imali yakho yonke total imali kange-750,000 US kambe imali yakhona ngangiyitshontsha mbijamija ngiyibona ukuthi inkulu kangaka yibuso kwami ngeke ngitshaya phansi laphana ngahle ngabalekela izweni bathe besala bengidinga ngase ngihambile uRufaro lo Melusi lo munye baba wayemdala weNedisala basale bedojwa bangena ke ejele bavale abancutsha ibheli bathonisiswa bagcina gqotshwa ama-8 years sazi ngisaba lokubuyela ekhaya ngikubaleka kwami ngicela ngabatshela ukuthi ngimuphi komhlaba kodwa ke angeke ukukhohlwa leso sikhathi ngisaba lokhu ekhaya ngiphelwe ihloko sifa kodwa ukuthi ngingabuyela eZimbabwe ngisaba yimuziyanda sibanda nxa ngibuyela eZimbabwe zihamba sengikhangele phezulu sengofile okathe sikangiqumi labantwana ngabajele ukuthi bangabatshela ukuthi ngaphi angababona abantu abami sikhuluma emafonini ama-warrant of arrest kuthiwa ngihlezi khona ngale ekhaya yebo mama wahle wesaba wahle wathi hayi ngitshontshile kodwa ukuthi vele ngiyezithela phana kangiqale ngicela ke unditshale enye ingoma ezivela kulani ingoma echaya kuthiwa ngedziba lemvula nxa ungayithola ngingajabula kakhulu edziba lemvula mana ngeke ukukhalela ingoma yakho-ke ethi idziba lemvula ngithi sibona siyitholile yiphi yangikhona oyifunayo lo bhebhe laphana umfowethu ubhurwami omkhulu ukhethile ingoma la sibona ukuthi umama uyahawula mbe yi-right wathi ukutshayela mama ehake sitshaye esitshiyeneyo idziba lemvula endithemba ukuthi-ke uzayikholisa wena She
Asoke ingoma emnandi evela kuthi balemvula ukushiya abantu abamamyahawu la abantu besichaleke uziyanda usibanda so kumadawu siyangena ubaloyi nguMatthew Baloyi kunjani Matthew Baloyi uthi ke mfowethu mina ngidabuka ngase Bayard Bridge lapho ngakhula ngihlala komalume ngabe ngazohlala la kubaba omdala kodwa ke isikhathi ngilapha ke eBayard Bridge ngafunda okuningi lo baba owayevele ngani uyelapha ngithi ngagcina umuntu ke othanda ukuthi ngibone okuningi ngifundele ngabona ke izihlahla ngagcina sengizama ukuthi lami ngenze ezami ngangani ngiyaphutshiswa kodwa izihlahla zakhona zazingasebenzi ngendlela engangifuna ngayo ngafundisa konke sokuchayisa komuntu umbani sokwelapha umuntu olungenyuka lokunye kuningi leli xhegu leli lacela linika lo muthi wokuthi ke wokukhonjwa yikho kwawisake amadlozi ami bengivele ngithi ngahawukela umuntu ngagcoba ke nje efesini lawo yokuthi umfazi onjani wavele uhlumane ku unkhona lalilo mama ngama early 2000 abathini abaningi kakhulu bonke ke ngavela ngihlikihle ngelembu lami vele loba ehamba lawe ethisa lo muntu ngomthatha abe ngwami ngakwenza ke ngingakwazi ukuthi le nto izamfaka ke emanyaleni kuthe ngo-2011 ngaqasa ke ukugula kakhulu
inyawo zivuka isisu sakhukhumala ngase ngithola ukuthi ngilele lo munye wama abamthileyo ngigulile kwesabeka ngazamukela jwa ngabantu ugcina sesithola ukuthi-ke ulunyoka lufakiwe samdinga lo baba wayevele emaswingo sabhadala inkomo ezingu-15 ubaba lo wathi hhayi uyakulungisa kuzaphela akuphelanga ngize ngathathwa ngabanye abantu-ke eChirets ngagcina sengiseMozambique ngingofile lapho engafika ngasila khona kuthe kunjalo eMozambique laphana ngawubhadala ubaba wangikhona okuthiwa nguMososo wanika umuthi wokubisela hhayi baba satshaya uzwayo-ke umuntu lona wafa njengenjedla inkomo zami zingu-15 ngatholanga lusizo wafaka ihawula asikuthi ngiyaloyathisa kodwa ngiyabe ngigadla abantu abangigadla ngiyagadla lami so ubaba eMozambique wandinika-ke ngayiqothula imuli kalowo ubaba uthiwa nguchi kodwa sime khonapho so kathesi nginjenje sengi-right ngiqinile kodwa-ke ngiyamphupha lawo baba angazi ukhona abakuzamayo ngizabuyela eMozambique mina kangiloyi kodwa ngiphambana nakugadla madona kathi imithi leyo kathi shiwa lidingana imithi le engani imithi yokuganga phela yekhona eZimbabwe yazi imithi yankhona yangisa manje hayi wasenani ela ngokuthaya ingoma yathi somlinda ngengoma wena uthe ufuna ingoma somlinda ngengoma uzola somlinda ngani ngayo ingoma esebuya uJehova Something done and go, ma.
sesingoma evela ke kuzola ethi somlinda ngengoma besiyitshala ke uMatthew Baloyi siyabonga kakhulu sesibala ke okucina ebhalweni namhlanje ekucineni Edith kunjani Edith Chili Chili abakubani manje Edith uthi ngiyabonga mina ngibhala ke ngingapha e-United Kingdom bengithethe sibili ijaha elakomoyo sihlala lapha e-UK safika lapha kudala yena kodwa ngamthatha ekhaya ngo-2016 kodwa sengilesikhathi ngihlala e-UK ngabe yaba early 2000 ngangehlukane lobaba abantu amakuqala ngasengizochata ke leli jaha lakomoyo labuya lapha ke-UK ke wangena ukuthi akasebenze kodwa ubuvila baMandela ngamzama ukumsiza into ebaqasa ungena ke etshwaleni engena ke etshwaleni lapha natha ngimkhuze lokunatha idriver wathi hayi uyakwazi akwenzayo wasebenza kuthe ngo-2024 biswa kapha ekhaya kuthe ngo-2022 after i-COVID wadriver ke imoto wenza i-accident ngicela ungaqambi ukuthi kwakungaba khona abantu bazakwazi besebenzisona wayenza i-accident wabulala umuntu wasebotshwa ngujaji bahamba ke ejele wathonisiswa wasegwetshwa ke 5 years zakhitshwa wathiwa vele be-serial offender drink driving khonapho wayekubhana wase-recommend ukuthi kumele adiphotwe udiphothiwe ngomnyaka 24 wabuyela ekhaya manje-ke inkinga ihlobo zakhe ziyangithethisa zithi-ke mina indaba angaphenduli ami ngizohlala ekhaya angeke ngihlale lo muntu onjalo wehlulwa impilo ngazama ukungconoza ngamgezisa ngoba ngangamthole vele ngumasaka ekhaya kodwa ngazigezisela wabuya lapha wasekhangeleka segcina indevo zakhe zazinginyanyisa lezezinde efuna ukuzenza abafana abancane zamphambanisa esethenga amadizayini ngemali yami kathesi-ke uyadubeka athi sekhaya uyangibhalela ukucela ngomthumezeli akwenzi umthumezeli lutho mina I've moved on amfuna indoda I'm now looking after my children khohlwe amadoda ekhaya dodi zabantu into okuthiwa indoda phansi sami uyanginyanyisa angisela feeling vele ngoba akhe ngibona ngabantu lokhu kakwenzi I'm happy with my children and ngiyazikholisela ilife yami imnandi ngilabangani ngihamba ibona abangani bami amankazana amadoda bangaze bangakhomba kodwa mina hayi ubeyazi ukuthi eka-Chili eka-Edith sifakwe ezebha yakhiwa yalokhwa phinde futhi doti kunuka yamama uzontile ngafuna ukubona indoda futhi ya machili hayi siyabonga kakhulu kodwa-ke uthe kuthanda ingoma thanda ulibonga kakhulu sibonga namhlanje ukuthi studio B yethu suke studio A kabongani sabuya ku-studio B le inhle kabe CNC lapha namhlanje ubona ukuthi kunjani-ke thank you very much everybody keep on supporting likhangele okuningi okubuyayo kulezi nhlelo support like our pages like as a Jesus Rwanda follow it lihambe ngale-ke CNC live sessions ku-Facebook follow it kube njani ngithi sikhona anything elifunayo we are here we help you thank you very much siyabonga Cleo danko